Joysing Doloi Auditorium Hall along Karbi Anglong Singing Star Season 2 Grand Finale ke Padopon. Kohora long Karbi Anok BP Kajir Ronghang Piapan Karchuarani Katalon. Kardong Pini prime time Berta Longpen Nili Samiru Palitimungpi Non Bertang Tonpen Arjuponikta. Lakha in Koirapli, Diopani constituency Kaparlo, Matijong ni Pai Pliarni, Jambeli and Giotumpen, Dekrum Teronarong, Kawe ke Boydet, Aradatumapan, Kerap Kepacherdam. Lakha in Koirapli, Diopani constituency Angkang, Dekrum Teronarong, Alongta, Rongame Karatum, Kawe ke Boydet Atum, Doolang Pumathasi, Jambeli and Giotumpen, Kachimape Karom, Lapen, Chitimalan Haihui, Rondam. Labang Solong, Aluhi Amanpen, Sures Lekthe, Rajas Lekthe, Thomas Terang, Omor Rongphar Atum, Chetongdun. Alang litum penangan jumisen alam, alang litum ahinpen, Thanpon, Lapen, Ansuse, Kepaprang Pontek Jiapanta, Jambeli NGO Atumapan, Hirjume, Pajirpon. Teron arong arat amenpen puthot, alang litum ahinpen, Jambeli NGO Atumapan, Kachuruta, Pajirdun. Kadokabe bang kretrok sose sarpemar atum lapen hemipi atumapan kachumape karom lapen chitimalan ronpon aduntu deikrum teronarong rongasar longki teron ahinpen sitame lapusonasai kimi kiklempon ki mipik asai lopusi Jambeli NGO atumapan kero pajirdon hanjanglang sopen Jameson teron Treson Lekthe Karbi Daily News. Lakhain Koiratrok, Dwarbaguri constituency Arlu Kedo, Kohora Kajir Ronghangpi Amir Berialong, Ningkanwang Ason Taktaksi, Pininglet Hota, Karbi Anglong Autonomous Council, Arts and Culture Ahinpen, Patirpi Ponsi, Talon Ponlo. Kajir Ronghangpi Karchuarani Amailaki, Kidamtang Ningkan Keba Prangpenki, Karsa Tumpensi, Archu Ponbomlo, Lapen Apituke, Laso Karchuarani Amai, Pangtang Ponvek Nang Jipu, Mataponsi, Ningkan Surihinina Kep, Aningkan Pen. Karbi Anglong Autonomous Council Atumapan, Hodai Ponlo, Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Atumta, Mesen Pentengsi, Nang Talon Ponsi, Pining An Ningkan Kepleng Tanglo. Angpi alamo demo katu le la so tungsai bo bangkali pachini system na rasan tapi di bangka ini pani deng pachi jongsi atu be kisu atu jongsi am bom pulu tang Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Pen Arni Kithi Arni Tahok Ponupusi Pachini Pini Karcho Amailong Arts and Culture IEM Sarup Singh Teron Chipa Hempu Ponsi Mesen Pen Chari Ponlo Mailong Sar Im Taro Ahin Pensi Kaji Ronghangpi Akayalamo Than Ponlo Mailong Kachitong Dun Alohi Lake MLA Sar Joyram Ingleng Principal Secretary SK Das Abarim PS Mahananda Hajarika Secretary Im Taro Local MSC Richard Togbi, Local VDC Sar Koirongphar, Lapen Kaprek Atown Committee Chairman Atumta Chetongdun. Men Sing Rongpi, Karbi Daily News. Matijong ni Pai Pliarni, Anigang Sam, Por Pai Pli Alongpen, Difu Joysing Doloi Auditorium Hall along, Arjiding Kluipen, Radatum Kachonghong, Karbi Anglong Singing Star Season 2 Grand Finale ke Padopon. Labangso kibipon lake Karbi Anglong Singing Star Management Team Pensi Patirpi Pon Lasonsi Harmony B CMD Sampri B MD Lapen Klem Rapet Arisangho Atom Labangso Grand Finale Ingpupon Peaprang Karlitang Rusemson Sing Inti Lapen Karlitang Joysing Doloi Atumapang Milur Kaipon Pen Chikimo Padopon Ladet Pen Akehai Probhat Chandra Taro MEC Amparata Chief Advisor Karbi Anglong Singing Star Management Team Ahin Pensi Grand Finale Season 2 Ingpupon Aning kana bang kedamtang ilitum marsa ciklosi pijut nei polo satami covid keso penajok perse cetang flu ba keso penajok ilitumun edet lo la se pinian sikapaju dang deng ing samjin pen se jut pon lo pen kilun abang pi bang pu atum sami kilun texer se tek la solong kachitongdun akehai Prodip Difusa EM akehai Dorsing Ronghang MAC Akehai Chandra Singh Kro, President KCS, Rajan Ingleng, Executive Engineer, PWD Road Division, Media Person Atom, Lapen, Penangan Man Pengkedo, Kithikiding Atumta, Chetongdon Renti. Labangso ke Padopon laki, kedamtang aningkan pen non pinian ki, Season 2 anlo. Lasi, Season 2 along, kacepati atum, kaduawi pen bang trok ingway pon. Labang trok atumapansi, final along ingway pon 2.
Kacepate long kangkrum kang saidon abang phubang phi laki Prosonjit phangcho lapen Raj Lakshmi Bora atumsi ingbaidun. Ang bong malom lun kan sitami cepati pon labang solong Karbi Anglong along kacetangklong lun sepo akehai Samson ingti lapen money problem alun sitami Franklin rong parpen lun pon. Apitu mukrang beki at sitami birta cobai part 4 MAC Prabhat Taro arideng pensi impupon. Lapen kijut si miss call vote lapen jachatum point ki pipen pining season 2 Mindarson terangsi winner cepalong lo lapen manay hansepi first runner up cepalong dun lapen kijut si mate second runner up Roman Kramsa ahin pensi cepalong dun. Kechengsi anong elake tangka suri ingkoy medal lapen trophy lason thak-thaksi adon thu anong eaphan tangka suri krepho medal lapen trophy ako third abang phuaphan tangka suri cap medal lapen trophy si MAC Prabhat Taro lapen Pradeep Difusa atom arideng pen pipa jirpon difu pen Rajebrong pi Karbi Daily News. Pini prime time berta bangke lanse kang pangpon iglo dome thakmi kurwang thu.